Kidukot ke Federation of Khasi Janta and Garo People FKJGP Ramrai Circle ha ka jingalam jongba Jistarlan Lingkoi ha ka khatlai terik gulaber klei kendo UDC West Khasi Hills District ba Garrett Ellison Dykes ba la airu da ka jingtho halor ki babon ki jingduna ba ka Ramrai sin adi block kampat la ban tre kampura. Kinoy lam ke FKJGP Ramrai Circle kila pelong ya kejinglet jurip ketika office terekam jong ke blok hakini ki kindiat sengi belala. Bat hakate kejing jurip lalap ketika office kam shim ladon yo BDO nalor kata kinong ru umdon watang uweiru. Presiden ke FKJGP habakran shikla patai kubor hadin belai kendu UDC ulang bekalong ke pasngau tenat bantip na UDC ketika office Ramrai blok kan sedang terekam bahano na duk keshiterik uyayong watla kandang day tang ke office shipor. Ha kabaya day bakajing pamdan kinong tray na kaliang jong UDC harangkat kajing edon lang BDO in charge ketika blok kila ong bikinong tray kila don bat kidang don ha ka training menta. Ha kabaya day pat bakajaka lani ka site ban shnai ka office bapura jong ka blok UDC ulai thu balajit lai tali kijaka ka thany Ramrai ha ka balapha ru sya ka sorkar bakan nek ka bran kam. Kumta nak kalian kinong ilam ke FKJGP kindang yai beteng bat budin nak benta ke baha kamiat jong ki pat pa kathan Ramrai. FKJP Ramrai Circle hadin bangla lagi negi sisi asing dan lagi ban inspect ya ketika Ramrai sin at block tenta kasih layo wan bu kajing to kum memorandum ban kepat il deputy commissioner kum kido jang district ban pendiang kita gijing duna te kalong ka ege baso tenat ban ni ai play sibon ya DC jang West Hill district lo ai kita ka asuran ba menta ya ka Ramrai sin at block wat la tempat day permanen dari lakmi lenti bah ka siterik sejrong jong benai April nomor menta kita don tinong kerai tambah kidang haban ai training kita ngelayo ru bane kentuk ya isar iling do i budai i in chat sipor na menta ka Ramrai sin di block ba comment scam ba kejing ayang nut jong kipaj ba bahkan urlong ban nakaliang jungi keseng ru ngimkut tang hangtan rei ngin yai budin tat haduk ban dayu i lagi jong hikmat bakate Ramrai sin di blok kanda urlong kumbo urlong lem kiwe ki blok hapok jong ka district ba UDC ula ai kejing kular ba kandon ru ka signboard nomor haduk menta ngim yu i ya ka signboard hakate ka blok abang ilek wat la kadang dei tang ka yingwai te habedai bat kijaka IDC laong belapha ban lej inspect hagilai teli kijaka bat menta IDC imkwa ban su bisa rang ne rei lapha saga government ban jit kawai ni ta kilai teli kijaka bah ban bu ya ka Ramrai sin block kibadai ki permanent.